Oleh dibuha perakbal dekata acara pamarimu ati ta channel YouTube JKB Hilu Anak Kalangmu. Renungan keempat saat ini berjudul Kacang Merah Edom. Kabai raranai Edomu. Oleh dibuha badat bab atarang yana puline mauri medekata habayang. Umori mama ingut au majaga mahaila pamano pagi nangaram. Ega manyia mayai ana susumu makadingi padulangu. Telak na yai tedalo pamarang ya na pulo ya kana lim. Woki gama ati mamanudu ya pehaku pamarang ya na pulo. Tedalo nangaran ni Yehu karitut ima karaya. Amin. Oleh dibuha nama takatoma dalek dutalak na yayi walu mutabuku renungan wasiat na kawuduna nama wingamu kabai raranai Edomu. Napapatakan nata kitab Kejadian takawudu tilumbulu namu tadalaru waluna nama winangu. Takadamu naungu neke Esau takabata Seiru. Nau na mangarangu Esau yayaka Edom. Oli dari buha tabe yaya padaumu anya napalangapa pakida datau madangu nawengira pangarangu lakeda nama buat dahdina tangaran nauna aingu pangadangu nabawu da ina da amana nalakeda na waigana takaduna na lakeda waigana napa panamatua kana patakanya napatan nama padenu wida atu jua kan kiri yana tamuna nalok tamu ina tam ama atau napapahe panangaran na waigana. Rerehu na bengira napatau harani waida. Esau magiyakan nangaran napapaauna na amanay Isaku taka nama panaka nangaran nay Yakobi. Nawaiga duda ma da di kedua damha. Edom magiyakan nang ngara hekanay Esau. Pa Edom pawideya mera jalang ka narara mulaka panakawunga pandadi nakalito na panarara. Aje meka duna pana daganya nahaingi ko bakabayrara tanakanay ayo ko. Tanaw na ka na sejarah datau walungu tawala ni Esau ta Seiru ha badadaungu. Tawala ni Esau ta Seiru ha badadaungu. Takahwangku pangara deka tanah Edomu pawidamu. Uli da dibuha. Anawuku yaka waigana Esau pana paana kawunga deya. Panadaganya ka tahi haingi ko bakabayrara. Tawaina panadeki yalaka tamawini walungu tatau takalebu bangsa Kanaan. Dangu kakumaleru haka walungu takalebu inaamabu winangu Esau. Yai pangadang majala ya ulah dibu. Tanaw na napatanay Esau. Dan ihlima ja dapadaw na ina daamana. Dan nabuhangu baaynya taaturan na malay kuya. Parerayhu tawengiran ay napajajungan ay ahala. Takagana yan ang di ulah dibuhang. Na sejarah panapekada walong keturunan ni Edom ka
dinada di Herode su agung nama dama buhaza umat Allah. Bemika ulah di buh. Leduta talak na yai ayalang kaduna nam tanauna. Mula ka na hengkok kabay rara. Batapahepanya. Italeti yan nawili tauda. Mula ka batapahepang ka. Gane na ati da, taka da jeme na ati ni mau. Napalolo ko na yaway gana ula di buham. Nawon da pangadang. Katadeki ya na makalungu katapaki ya. Taway ngiramuro ko da talara. Batahalaku tapinutana iyay. Panewi na dalidu talak na yay ula di buham. Dan katanamu ya abi takadi. Bata pahepanya. Gane na mula wili tau datau haran. Gane na mula di anasusu ni mau. Abi takadi om pahepanya. Wengu na pata na pangada tapinta na yay. Tanaw na napuko na mau di Allah. Dan kata pamadunya na ati da. Jaka gana kami keduna nam dati. Pamadunya nawin ati. Lapang ka paanyanya maurina. Amin. Ulit adi buham medikata habaya. Pemori mam aing taang majaga natu balik am kanyama. Mapato manyata rima kahit padang wimaka mulaka pemboga makaloga pamarang ya napulu ya kenalin. Toge metawi atima dan kamanang pengali ya. Pampahalaki ya tapatamuruk mahaing ladu yang ladu. Wengar ne yehu karitu imakaraya. Amin. Ula dibuat atau menautudu na paraga dat utelak na yai namke kamu like, subscribe, dangu kamu mari atau uli atida, uli pabuhang muda. Mari yehu na tulu jaya kabe ya kat uta bulu dak pada. Salam.